106.7 Marino News FM masisid na an affiliate station of Filipino Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Alauna 37 yung mga kasisid, ketal? Bien caliente kat el tiempo, no? So, necesita gata si tasali kita na casa debe libagat agua, mineral water. Si hindi man pwede mineral water, compray lang na tienda ice water, diba? Para si di ba? Si Chene pa ice water ara tiempo. Chene pa base. Sabi Chene pa manggase pero dol tamira yo ara dol elaman del mga rep ara puro lang man mga mineral. At Chene pa siguro no. Ice water no. Kaya de iyon kan sa ice water antes de 1 peso. 25. Kabari kada 1 peso. 2. Gurara 5 ya. Ne may taming ga ice water di 10 peso di mineral water yakel. Kaya na kuan. Ay nako. Yung mga kasisid bago ang lahat no. Tiyan yung kanaki kung ken man na interview. One of student of GSC MST ken el tano JT aki kanamo na kuan no. Marino News FM. And si nombre si Delan B. Venus, graduating student of DMEG. Ketal contigo? Ketal man? Okay lang. Okay lang man. Okay lang no. Dol tanerbia man to. Naman nerbia. Alegre lang. Alegre lang no. So ketal man el dito yu konara no. Cuánto año ya to? 22. 22 no. Di onde ko sa barangay? De barangay Tetuan Estrada. Encina. So ustedes kuan di ba graduating ustedes? DMEG. Sí, sir. Cosa si DMEG? Cosa ba si el kuan del DMEG? Diploma in Marine Electronics. Encina. Dumaluya man to, dulakil man to. Kuan, dulakil. Yakomia ba to? Yakomia, sir. Encina. Hombre ba? Hombre. Encina. Ano ba? Luya. Kuan ba? Matyan ni miedo kumigo. Kaya ni may kuntigo kome. Okay lang si. So, amokel diploma in Marine Electronics. Marine Electronics. Kabar. And communication. Kabar. Mulangkel. Ay, sir. Siguro to amokel ha? Well, sir. So, kosa-kosa in 3 years, no? Kosa-kosa to mga ya-aprende. Manada man sir mga kaba-aprende kay hunto man kami di yung mga batch specialmente kun sir dahay insinya ko namon el Morse code. Uy. As kami el 15 words in 1 minute. Ansina? 1 minute lang. Ay sir. Uy. Kabar si chene kami mga installation sir tasi kami kun sir dahay. Ta connecta kami mga signal de wifi. Uy. Na generator. Tapos espera tayo may ara na simulator sir. Ansina. Ay sir. Okay no. Ken ba this advisor? Si Sir Cristobal Espina. Ansina. Ay sir. Bueno no na 3 anyo. So graduating to ara. Ay no? sir. So ya pwede gat ito mangkuan no. Si maskin tormento kay del una. Kel cuando port class pa kami tormento kayo kay cuando port class ya tumba da mong casa el po na frente na mong casa tumba na ben tormento kayo at man-adjust kay el gasto pa na para planta casa or gasto na eskwela. Na pero ya porsige syempre kay amo katel el para na future. Ansina no. Oo. Kabarya pasa pa ka naton el kwan, di ba? El COVID, no? So kimodo to yan challenge dito yung cuerpo, no? Dito yung kuan ese ya pasa ustedes ese experiencia. Ese kuan, ese cosa ese module, di ba? Que modo to con ese puede man kuan. No hay ba ustedes tormenta? Como ito, no hay ba to tormenta con el module? Para conmigo sir, no hay man se habla de tormento, todo man tormento kay el uno ali el signal amugat pati el gasto na si manload to Ansina no. Ay sir. So tiene best bueno kay di yung mga primos de mas de wifi ta man kami konekta na ta pwede sa mga modules. Ay sir. So giredisir na 3 anyo no. Ya pikura gato asekwan, asekaba no. Ay sir. No hay gato ase
Kasi si talya mao, manpaloko-loko, si man, si tabla sila, huga-huga lang ML, na plano na kwan, di ba? Tawag man sir, basketball, ML, tali man sir mga wego, di man si per day, pero si tiyan ta disiplina na kwerpo, kaya sige ta si balanse. Kay ese wego amo si komuta si refresh datun mind, datun stress reliever si mga wego, basketball, ML. Ay sir, na como si akal stress kayo na mga modules, amo si kami ta como para sa palang al stress. Ansina no. So kusa to pa de abla kunel mga estudyante, mga first year, no? Kusa to pa de abla. Pakimodo to ya pwede ase como una graduating ya pwede gato para graduaya. Kusa to pa de abla kanila kun mga estudyante. Para na mga nuevo estudyante kina na fisheries, nisita aquel porsigido lang ato ustedes. Si cosa ustedes kere kurso, mas kin tormento pikura ustedes kay hindi lamang separado ustedes para na di ustedes cuerpo para pwede también ustedes pwede ayuda na di ustedes pamilya. Pati uno yan na para dito yung future. Ansina no. Okay. So after to gradua o sa bakel no? After to gradua kosa to trabaho saka? El di mio plan A sir is porsigyo man sa kasolas. Di mio plan B studyayo el mga kosa para saka mga example Coast Guard, Air Force, Navy. Umaama ka di mio plan A, plan B sir. Ansina. Okay. So bueno sensina, no? Ito ba Cheninobia o Nuay? Cheninobia sir. Kamali kay. Timora. Bigo, kay yamira dito yung nobya ya uy. Porque tu ya habla kay Nuay tu girlfriend, ha? Di ba na? Timura, ito yan man pa heart to heart, di ba? So, tiyan yung mga ganito nobya, no? Okay. Pwede mention na nombre, sir. Siyempre pwede, may problema. Shoutout kay din nobya, Lina Talon-Talon, si Ella Tison, di si pamilya, the Tison family. Masyado dyan namin yun na di among lugar na Tetuan Estrada, na Venus family, Del Piero family, pati na namin yung mga batch 44 Ali, na mention namin yun na mi tata si Donald Del Piero Venus. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, amo lang kel. Okay, gracias contigo, Delan B. Venus, no? Na dito yung mga kwan, no? Ya ka ba to man share, no? Pakimodo to Alia Ginda, ya pwede kat kay mucho kat ara mga monto na mga estudyante ara, no hindi ta pwede gradua. Kay los demás preñada dayon el mga nobya. El mga los demás temprano ya tiene pamilya, no? Di ba sayang, no? So, bueno sensina, no? Good luck contigo. Okay? So, maraming salamat mga kasisid. Amo si Juan, na? Si Delan B. Venus. Alright. El graduating student del DMEC. Okay? Akin na ZS CMSD. Nabirada din mo yung mga kasisid, Leo El, this mga message, baka mga may pa-shoutout kayo dyan. So,